بيفرق الناس عن بعضها البيرسونال براندنج بتاعك، اللي هو ثقتك في نفسك. انت اللي بترسم لنفسك البيرسونال براندنج. البيرسونال براندنج بيبدا معاك من وانت صغير، بس من حقك تغيره وانت في الجامعه، من حقك تغيره في اول يوم شغل، بعد كده ما بيتغيرش. فانت عندك قدره ذهبيه انك تعمل البيرسونال براندنج بتاعك، اللي هو الناس هتقول عليك ايه في ظهرك. كل واحد يحط لنفسه صفه او اتنين، بس الصفه دي ليها شروط. اول حاجه شرط فيها انك انت لازم تكون بتكتشف نفسك الاول. انت مميز بايه؟ والله انا جدع. طيب انت؟ انا صادق. انت؟ انا بساعد الناس كلها. انت؟ لا والله انا بحب الفلوس. حط لنفسك البيرسونال براندنج بتاعك، اكتشفه جواك. المرحله الثانيه انه لازم يكون البيرسونال براندنج ده له قيمه. ما احنا قلنا عشان ابقى ناجح لازم يبقى فيه قيمه، فخد بالك ان القيمه هنا مهمه جدا، والقيمه هنا من وجهه نظر المجتمع مش من وجهه نظرك انت. يعني الحاجه اللي انت متميز بيها انك انت جدع تفيد المجتمع. البيرسونال براندنج ممكن تكون انا احسن واحد بتكلم وبشرح ماده معينه، تمام، ده البيرسونال براندنج بتاعك. الحاجه اللي بعد كده ايه؟ وضوح البيرسونال براندنج مش ليك، الناس اللي حواليك تبقى هو اللي شايفه كده. يعني انت بتقول ان انا شخصيه صادقه، انت اللي بتقول ولا اللي حواليك بيقولوا؟ هو لازم في البيرسونال براندنج انه اللي حواليك هم اللي يقولوا مش انت. اخر حاجه ايه؟ دايره العلاقات. انا النهارده لازم يبقى عندي دايره علاقات قويه جدا في الجامعه. اوعى تخرج من الكليه وانت ما عندكش دايره علاقات. العلاقات دي هتنفعك في اول سنه في تخرج، تاني سنه، رابع سنه، 10 سنه، بعد 20 سنه هتكتشف ان زمايلك هم دايره علاقاتك الحقيقيه اللي انت خرجت بيها في الكليه. يبقى البيرسونال براندنج بتاعك علشان يتحقق لازم تعرف تكتشفه الاول، لازم تعرف القيمه بتاعته وتاثيرها على المجتمع، لازم تعرف ان هي تبقى واضحه ازاي للناس مش من وجهه نظرك انت، واخر حاجه مين الشخصيات المؤثره اللي هتاخد البيرسونال براندنج بتاعك ده وتقول ان فلان مقنع، ان فلان شاطر، ان فلان جدع.